Horas, selamat pagi ubat kaganupan, bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima jalohita rigapan siganu pari batta bani sogoton, pasadahita hurutta martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus si paluahkan nami, terima kasih mabani bagal ni holongmu. Nadop makop-kop hanami, janah manjadihon hanami gabe anak haliharonmu. Bani sogoton solhanay memukah perguluhan nami perlu besisi ham janah paikat ham hanami marite hatamu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami salam rapa kontong namion. Amin. Bapenang kurian nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus hatani nebata nagape rigapan siganu pari batta sadarion aima hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 tersurat bani buku Sada Korin bindu 10 tolu ayat 8 nama katahon seng rasalpu haholongan ia pancahayon marotido mangadido agi sahap habotohon pe marotido. Bapenang kurian nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus luar biasa tumang. Apostel Paulus membahen perbandingan antara haholongan pakon pancahayon rosi sahap apa habotohon. Gati bani panorang ejia itongan-tongan ni kuria kurin bangga tumangdo anggo jupah ma itongah-tongan ni sidia adong halak nabui menjahai pasal nasihol masa bani ari nalorok rosi bani ari simagirape jana sonai do humani malas tumangdo urni sidia jana gabe sada kebanggaan doai anggo jupah ma tongah-tongah ni perguluhan ni kuria korin bani panorang ijia anggo adong mahalak nabui marsahap age pelang ongga iparlajari tapi boy talar janah boy ia masahap kon sahap ni partonduyon atape nagati isobut tene bani bahasa Indonesia bahasa roh janah gabi sada kebanggaan doai bani kuria korin bani panorang icia anggo jupah ma itongah-tongan ni sidea halak-halak na pentar namar pamboto janah na boy mangajari marhitehon ni filsafat rosi ilmu pengetahuan na lebih tinggi. Tapi bapainang Apostel Paulus siol pasingat kon kuria korin bani panorang ijia sonaha pe jengis ni panjahayon sonaha pe jagiani halak na boy marsahap ibagas bahasa ni tondui sonai age namar pamboto atape nagok ibagas sabotohon marhitehon ni bage-bage ilmu pengetahuan tapi saganupan ai marpanorang janah mangadido haganupan ai maase ito kanhon janah ibu bayi Apostel Paulus do kuria korin asilambin mangarusi bahasa natotap rosi magira ay ma haholongan in ahado ay haholongan na sa sitong ni namaningon patut manggulong itong-atongan ni parguluhan ni kuria korin anggo maganupan paguri kurian marhasabaron jana marhabasaron sengdong itong-atongan ni sidea halak na subil sengdong halak na marpangusagah bani habotohon ni sengdong halak na pajutul-jutulhon diri ni na marhakolongan do iya ay anggo hormat do iya hubani haganup halak seng ipindahi aha nagabi hautungon bani diri ni sandiri
ay haholongan do ay. Anggo jupah ma itong-atongan ni kuryain, seng urah marah, seng ipadingat-dingat na jahat, seng malas uhur ni mangida haganukon, tapi malas uhur ni bani hasitongan, ay ma haholongan in. Ase haganupan in maronjolan humbani holong ni Kristus. Ase langkap ini haholongan na isobut ni renungan sigano pari batta bani panorang sogoton. Sedo haholongan na roh humbagas uhurta. Sedo haholongan na tubuh ibagas pikiranta. Tapi haholongan na marharohan humbani Kristus. Ay maase isobut bani panorang sogoton hubata seng narasal po haholongan in. Halani bani panorang gulutas sonari, rosidas bani panorang gulutas si magira, totapdo haholongan in. Ay maase ang gusiol ipilih kita, manggulu kita ibagas sa darion, maningon pilihon tama, manggulu kita ibagas haholongan in. Asilang pala etek uhurta, ang guseng boy hita manjahay, ang guseng boy hita marbahasa roh, anggo senglong habotohon bata, songon habotohon ni halak na pentar na pande bani panorang ijia. Halani haganupan ay tanpa adong haholongan, soya doay anggo Apostol Paulus makatahon, songon lonceng na mardiring dohasa, marsora iya tapi lang dong gunani. Tapi anggo mangguluk mahita ibagas sa holongan in, gabi marguna maguluhta, bermanfaat mana ni horjahonta, janah makkorhon na madiyar ma bani lingkungan sonay age bani haganupan horjata. Asi on mana perlu na tetap ipatalar jana ipinday hita. Asi barang ape na ni horjahonta, barang ape na ni parayakta, haganupan ay maronjolan bani haholongan ni Kristus in. Amen. Martonggo makita. Terima kasih may sombakon hur nami hubamu Bapa. Ipatakas jana ipondos ham huban nami. Asi ibagas guluh nami sa ganjang nyerion. Barang ape na syol iparayak jana ihorjaon hanami. Tetap ma maronjolan bani holongmu. Halani sing maroti anggo haholongan in, tapi anggo panjahayon sahap sonay age habotohon marsiting doin, janah pabayuon mudo bani habotohon na manongtong si sadukahni dokahni. Halani ay ibagas sa darion bubay jana ajari ham hanami, asi barang ahap itongon Tuhan na ihorjaon hanami, tetap maronjolan bani holongmu in. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalama nami rapakon tonggo nami. Amen. Ora sobat taganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat marhorja, salam sehat mahubata haganupan. Shalom.